andazi ba why singakwazi ukusondela kuzo nathi khona ukuze sizokwazi sibe babe sisitebhisi sethu. Now ndavele ndaba out ngoma xa ndivele ndive kuthiwa phansi ngewathiwa ngelelo kuzana ngama organizations. Abahlali bayi-social movement basebenzisana noma ubani noma ungathi uphuma kiphi inhlangano niyasebenzisana, sisebenzisana as a social movement. Mesithi phansi like IFP, DA, ANC sithi phansi ngama political party. Yonke into efana lezo ngoba sifike sibakhuphule sibafake eParliament. Mase sibafake eParliament abawenza umsebenzi wethu. Phela ukuthi sesikhathele ukukhohliswa ama-politician. Simukele nabahlali basesiyanda siyajabula ukubabona. Akho qembu balikhethayo, akho qembu balizondayo, but eyona nto banexhala layo inye into yokuba i-politicians zibotsotsi. And kufuna simanyene ke ngoku senze a louder voice ukwenza sure okokuba i-service delivery ziyeza ebantwini. Eyona nto sifuna ukubonakala ngayo ukuba nje umuntu ohluphekayo, umuntu ohlala emjondolo, umuntu ongafumani service delivery siyambeleka sihamba naye. Akukho nenye political organization ekifike xa semijondolo sisitsha kuthini. Ngoba becampaign bufika uthi komnika isitulo uthi hlala comrade hayi comrade. I'm not a capitalist at bhaxa phansi. But now eyona nto uzoyifumana uzoba ngathi ndatshe emjondolo. Uzobe pha athi landela i-code of conduct comrade akuhanjwa ngalendlela uyihamba ngayo. Whereby sithi the voice of the people from the ground mazenyuke sikhwaze kakhulu sidibene ukwenzela bayeve amazwi aqhamuke ezantsi ukwenzela banabo bakwazi ukuthini ukuncancaza babone ba the socialist sezikhona. Okwangase siyanda ke mhlambe besingaphawula besifisa ukuthi kube khona okube ngangena impela ke kukhulunywe ukucaciseke kahle lapho ukuthi njengoba sisemathini kusiphethe kabe ukuhlala njengeclub ukungazi ukuthi siyemva noma siyaphambili. Thina sifuna ukususwa emjondolo yethu siyiswe ezindlini. Asifuni ukusiswa emjondolo yethu siyiswe emjondolo kahulumeni. Uma siyophikisana nomthetho asiyophikisana nomthetho ngenhloso ukuthi sifuna ukuhlala emjondolo noma sifuna imjondolo ingapheli. Naba amaphepha babhale into okungesiyo. Injobo sisizandile ichaza ukuthi thina indlela esifuna kuqedwe ngayo sonke siyafuna iphele imjondolo. Kodwa indlela esifuna kuqedwe ngayo imjondolo ukuthi kuxoxwe nabantu abahlala emjondolo ukuthi bona bacabanga ukuthi kungenziwa njani. Umthetho oqala ubize imjondolo yethu ngama-slums. Mawukhuluma ngeslamu ke into leyo okulula ukuthi ngoba iSlam kusho ukuthi fanele idestroywe icekelwe phansi kufakwe ugandaganda kufakwe igugula ngoba ama-slums. Kanti if imjondolo yethu bibizwa ngemizi kulula ukuthi ithuthukise ngoba imizi. So okokuqala okurong ngalomthetho usebenzisa ulimi lobandlululo olalisetshenziswa ngalezi izikhathi zakudala. Lisebenzise futhi ulimi lokuthunaza isithunzi somuntu ohlala emjondolo. Ibona benza ukuthi ngakhe ngamakhalibhodi bebengangiholela imali. Mina ngisebenzile nginaye iblue card ukuthi ngisebenza bazobuka imali bengiholela yona ukuthi bingakhipha yini indlu enhle efana nale. Angifuni ke bese kuthi umjondolo akho umjondolo mina umuzi wami nesite yami emile lapho. Mangiluza hayi phela ngiyazabalaza vele. Siyabuya nje ayihlangane iyadudula. So thina sikwazile ukunika ithuba lothi sikhulume siphumele obala bajike basicindezela sesinikwe lelo thuba. So if kuukuthi sekufike esikhathini la ukuthi bathi asiphumeleli ekutheni siphikise lo mthetho obviously kufanele kubuyele back istrategy esidala senhlangano ephethe njengamanje buyise izwe ukuthi kwenzakalana emlandweni wayo. So nalokho kufanele kubuye uma Mncumalo ngiyalithanda melichaze lithi lamabhinca. Masibheke emumva kule article yake yabhala upress le third force washo kahle ukuthi we are the third force. So thina press samile lapho asikakadluli. So ithina ama-icons walomzabalazo ngizovumelana no-comrade uCheng ngivumelane no-comrade uMamncumalo mengabe siluza le case umzabalazo uqala phansi. We should be prepared ukuthi sobaleka la ezweni lethu because sisobe sesikhipha amameda
so wenza noma yini manje ukuthi sidefend izwe lethu because kuyiqiniso ukuthi nalaba abakhona manje bona labantu abenza imithetho siyazazi izinto abazenza babengekho proud ngazo kodwa ngoba babefuna izwe libuye bakwenza lokho so nathi fanele sizilungiselele ukuthi sokwenza noma yini kuze izwe lethu libuye ngoba ngempela lisekho ezandleni zethu manje balithathile so solanda kubona if chaza ukuthi fanele silande ngerifle so organizer silanda Amandla ayishaya uMandla Sasa wewe Afrikana wewe mele kana wewe jamani